دەستپێکی ئەم هێزên کۆمپلۆگەر هەگەمۆنین کۆ ڕۆڵێ وان کۆمپلۆ ناونەتەوی لەسەر ڕێبەر ئاپۆدا هەبوو و ڕۆڵێ ئەساسی سەرەکە لیستن ئەم بتوندی محکوم دکن بە هەمان وەخت بە هەموو شەهیدێن کۆ بە دروشمایە و گوتن کەس نکارە ڕۆژامە تاری بکە di şexsêvan şehîdana da ku derdorê rêber ap û xeleqekî ji li agir çêbû xwedî derketinekî bihêz çêbû di şexsêvan şehîdana da hemû şehîdên şoreşê hemû şehîdên azadiyê bi bîr tînin bejna xwe li hemberwan ditewînin me got yani 15 Şubat niha taybet ji bo dîroka gelê Kurd ra rojekî ku nehatiye bîrkirin û ji bo gelê Kurd tu car wê neyê ji bîrkirin ji ber ku rojekî reş e di dîroka gelê Kurd ra rojekî ku komploa navnetevî ku hêzên desthilat hêzên dagirker hêzên sermayedar yên cîhanî di vê komployê de rol lîstin û di şexsê rêber apo da xwestin doza azadiya ya gelê Kurd li nav bibin di şexsê rêber apo da komployekî navnetevî li ser giştî kesên azadîxwaz gelên azadîxwaz jinên azadîxwaz pêk hat li ser vê esasî komployekî navnetevî ku em dikarin bêjin hem hegemonên cîhanê ku têda rolekî sereke bûn di heman wextra netew dewletên ku li rojhilata navîn da dagirkeriya xwe li ser netewan birêva dibin rolekî wanî sereke hebû li vê komploya li ser rêber apo da li ber 15 Şubatê pêk hat çima xwestin ku carekî din gelê Kurd bê rêber bihêlin ji ber ku rojhilata navîn pêwîstî bi pêşeng heya pêwîstî bi rêberekî heya rêberekî ku pêşengtî gelan bike rêberekî ku pêşengtiya azadî demokrasî bike rêber apo bi vê re bê eman tekoşînekî dameşandin û di şexsê rêber apo da doza gelê Kurd bû yekane çareserî ji bo giştî netewan li rojhilata navîn da bû alternatîfekî bo çareseriyekî herî bihêz ji bo hemû gelên ku ji bo azadiyê şer dikin ê bêguman ev hêzên dagirker bi vê re tehemûlê wan neba dîtin ku gelê Kurd her diçe dibe hêzekî esasî li ber vê komployekî bi vî şêwazî li ser rêber apo pêk anîn ku di şexsê rêber apo da çawa weke dîrokê da her tim pêşengê gelê Kurd rêberên gelê Kurd hedef hatin girtin xwestin di şexsê rêber apo da carekî din vê dozê bi dawî bikin serkût bikin ê bêguman ev hem bi berxwedaniya rêber apo ku pêşket ev komplo vala derket di serî da di heman wext ra xwedî derketina gelê Kurd taybet xwedî derketina jinan ciwanan li heçer beşî Kurdistan li dervayê welat ev peyam dane dijmin ev peyam dane hegemonîn cîhanê ku îdî Kurd Kurdê berê nîne jin jinê berê nîne îdî Kurd tehemûla vê nake ku carekî din rêberê xwe ji dest bide çima gelê Kurd awqas bi heybet xwedî li rêber apo derket bêguman gelê Kurd nirxê xwe hebûna xwe hemû di şexsê rêber apo da dît ji bo wê awqas li rêber apo xwedî derket rêber apo ku me got yanî bi sala tekoşînekî bê eman dameşandin rihê netewî çêkir bi vê fikr û felsefê bîrobaweriyekî lê nav gelê Kurd re çêkir gelê Kurd carekî di şexsê rêber apo da zindî bû li ber vê gelê Kurd nirxê xwe li hebûna rêber apo da dît ê bo wê li heçer beşî Kurdistanê pir bi heybet xwedî rêber apo derketin û li ser vê esasî 15 Şubatê em dikarin bêjin komplo vala derket êniha di şexsê rêber apo da ev komplo berdewam e bêguman aniha 25 sal li ser girtina rêber apo re derbas dibe tecrîdekî pir girankirî heya me got yani xwestin rêber apo bigirin bibin zîndanê îmraliyê de di şexsê wê da gelê Kurd bêhêvî bikin ama rêber apo tekoşîne li zîndana îmraliyê de daha mezin kir berxwedanî daha mezin kir paradayma netewa demokratîk ekolojîk û azadiya jin pêşkêşî hemû gelan kir ji bo vê gelê Kurd êdî her çû tekoşîn xurtir bû rast e rojekî wisa reş bû gelê Kurd tucar bîr nake ama bi vê re tekoşîna gelê Kurd nesekinî tekoşîna hereketa azadiyê nesekinî tekoşîn bi şêwazekî herî xurt berdewam kir bi vê şêwazî dijmin jî zanî êdî di şexsê rêber apo da tekoşîn wê tu carî raneweste li ber wê niha jî awqas tecrîdekî girankirî li ser rêber apo didin meşandin me got yani hedefê esasî
لوی کۆمپلۆی را تایبەت هێزێن ینی هەگەمۆنێن جیهانی خواستن دیزاینێکی نو بدەن ڕۆژهەڵاتە ناوین ji bo ku dîzaynekî nû bidin rojhilata navîn xwestin çi bikin dîtin ku xetekî berxwedaniyê xetekî serhildanê xetekî demokrasî û azadî bi pêşengiya hereketa Kurd pêş dikeve ku rêber ap û bi vê re rêbertî dike ev bi zererê wan bû li ber wê komployê li ser rêber ap û pêkanîn mudaxileyên rojhilata navîn çêbûn vê mudaxileyê de xwestin dîzaynekî nû bidin ama me got yanî bi berxwedaniya gelê Kurd û rêber ap û komplo vala derket têkoşîn berdewam kir niha jî em dikarin bêjin ev têkoşîne di asta herî jor de li heçer beşê Kurdistan û cîhanî bûye êdî fikr û felsefeyekî ku cîhanî bûye cîhan girtiye berxwe li ber wê mesela niha çi qas li zîndanê İmraliyê de li ser fîzîkî tecrîdekî girankirî bidin meşandin rêber ap û di esaretê de bigirin lê fikr û felsefê rêber ap û hemû sinir niha li nav birine ev taybet bi pêşengtiya jinan niha pêş dikeve bi vê re bo me girîng taybet weke hereketê Rojhilatê Kurdistan ku em dizanin salê nû gelê rojhilat xwedî derketinekî pir bihêz bi rêber apora çêbû em dikarin bêjin gelê rojhilat û hem di bajarên Îranê de jî bersifa herî xurt di qarna bîstemîn de dane dijminên dagirker û bi vî şêwazî xwedî li rêberê xwe derketin xwedî li nirxê xwe derketin ji bo vê gelê rojhilat bi vê xwedî derketinê gotin em carekî bi tu şêwaz razî nabin rêberekî weke rêber ap û ji dest bidin me got yanî çûnkî rojhilat jî xwedî potansiyelê şoreşê ye bi salan e ku taybet li qarnê bîstemîn de bi dehan serhildanê ku li Rojhilatê Kurdistanê de çêbûn pêşeng derketin ama hêzên dagirker dewleta dagirkeriya Îranî jî hewl da berdam rêberên ku li Rojhilatê Kurdistanê de serî rakirin teror kir serhildanê ku çêbûn serkût kir bi vê re xwest bêhîvatiyekî çêbike Rojhilatê Kurdistan de bi naskirinê hereketê Apoyê ra bi felsefa rêber Apo da Rojhilat ji carekî potansiyelê wî şoreşê xurttir bû zindî bû hîvayê wî mezintir bû ji bo vê komployê li ser rêber Apo komploya li ser xwe dîtin gotin tu îdî bi vî şêwazî em ê qebûl nekin carekî din dijmin û sefahet rêberê me ji me bistîne carekî din me bê rêber bihêle carekî din me bê serî bihêle bi vî xwedî derketinekî bihêz çêbû em dikarin bêjin mesela taybet ji Mako bigire heta Kirmaşan li Tehran li Tebrîz vana hemû bûne ciyên serhildanê ev em dikarin bêjin van serhildana dinya jî şoqê de hîşt peyamekî pir bihêz bû di dîroka Rojhilatê Kurdistanê de gavekî pir bihêz bû rojekî dîrokî ye ku tu car wê neyê ji bîr kirin ew xwedî derketina bi wî şêwazî me got yanî ev her bi xwe çê nebû çûnkî gelê Rojhilat jî bi pêşengiya jin û ciwanan hebûna xwe li rêber Apo da dîtin bi vî şêwazî xwedî derketinekî bihêz notûneh çêbû taybet li zankoyan da meselen yek ji beşê ku herî zêde xwedî li rêber Apo derket di serî de zankoyê Tebrîz û Tehran zankoyên Sine zankoyê Ormiya vana hemû em dikarin bêjin ciyên ku fikr û felsefeyê rêber Apo nas kiribûn gêncan bi vî şêwazî xwedî derketinekî bihêz çêkirin piştî vê komployê bi sedan genç berê xwe dane hereketê azadiyê ev peyamekî herî bihêz bû bi dijminên dagirker ra yanî hem li dijî vê komploya navnetewî derketin di heman wext re jî peyamekî herî bihêz ku bi sedan jin û xortên Kurd berê xwe dane çiyayên Kurdistanê hereketê Apoyî mezintir kirin û bersifa herî xurtdan ev da diyar kirin ku ti îdî nikarî pêşengê me bi vî şêwazî hedef bigirî ev girîng bû ji bo Rojhilatê Kurdistanê em dibêjin yanî niha ev felsefe berdewam kir niha eynî li Rojhilatê Kurdistanê de ev fikr û felsefê rêber Apo niha bi dirûşmeya jin jiyan azadî ra teqandina herî mezin jiyan kir em vê dibêjin ku notûneh gel bi helwestekî herî xurt li dijî komplo derket li 2022 gelê Rojhilat bi pêşengtiya jinan bi pêşengtiya ciwanan xwedî li paradayma rêber Apo derketin îdî paradayma rêber Apo cîhanî kirin îdî paradayma rêber Apo sinirên ku di navbeyna zayenperestî olperestî netewperestî de hemû rakir ji bo wê cîhan girte berxwe êdî bo wê ye dijmin niha tirsa esasî li vê jiyan dike niha fikrekî ku belavê hemû cîhan bûye
بنواروکی مثلا شورش جنجیان آزادی گل روشلات به پیامه دا کو تنی فکر ربر آپو دکاره چاره سریه کی دموکراتیک چاره سریه کی کو همو گل بکار بن خو ifade بکن سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک چوا دکاره و آره آوا کرن ل روشلات کردستان ل ایران دا همو نتو چوا دکارن همون خو تیدا ببینن اف به هشیار بوین زانستا گل جنان جوانان کو پیش کت چارچوه پارادایم ربر آپودا جبو و نه شورش اقاس جهانی بوده و اف شورش وگریه شورشی کی سیاسی اف شورش وگریه شورشی کی جواکی اف شورش وگریه شورشی کی که همو باوری و رنگ و جواک خود تیدا ببینه اف ده همو ده سایه فکر فلسفه ربر آپو بو که بسالان بو لناو زندانان لناو چیان لناو باجاران لهمو جی جنان جوانان گلان خو بر خستن کر اجبو وک حرکت آزادی وک کجارجی تایبت به پیشنگتی جنان جی کو ام پیوسته پر به حزب اشتاری حمله آزادیش بو ربر آپو و چاره سریج بو پرسکریکا کرد پر به رنگی که حزب اشتاری و حمله ببن چما ام دویژن پر به حزب اشتاری و حمله ببن نه شرکی پر دجوار د نابین د صلاتان ده هيا هزین هگمون جاره که د خوازن کو روشلات ناوین به گوری خود دیزاین بکن داگرکاری خود لسر اردنگاریا روشلات ناوین به حزب بکن دویره هری زده گلی کرد هدف دگرن گریلاین یا جاستار و هپگی بر روزان بر خدانی ویدکن کو جاره که دن داگرکاری لسر اخا کردستان تمیز بکن روشلات کردستان روجاوا باکور لهمبر بر خدانی هيا لبر وی ام الهام بر خدانی الهام تکوشین بگومان ل ایمرالی دگرن ام دکارم بیشن کو تنه با آزادی ربر آپورا دکاره چاره سریه کیش بو پرسکریکا کرد واره مسوگر کرن اجبو به نه هزین داگر کرد دخوازن شر دجواری کل سر گلی کرد لسر ربر آپو ددن مشاندن نخوازن کو گلی کرد به هزی کی چاره سری در روشلات ناوین دا پیشنگتی بکه بوی اوقات هیریشی کی پر دجوار لسر گلی کرد هیا جبو به پیوست ام نه دا هر کسی خودی لارکی خود در بکوه بنرن ربر آپو ربر کی کنها گشتی گلین جهانی خودی درد کوه چون هر کسی دی آزادی خود آزادی ربر آپو دادی بینه تنیا چاره سری د فکر ربر آپو دادی دیتن آزادی و دموکراسی تنیا د فکر و فلسفه ربر آپو دادی دیتن هر کس ایدی پارازنامه ربرتی کوراهی دخونه خود تیدا دبینه لبر و اوقاس جن لحمو در جهانی جوان هر کس خودی درد کوه البر به گرینگ کو روشلات ناویجی تایبت روشلات کردستان ایرانی جی کو ام د پیواژویا شورش جنجیان آزادی ده درباز دبن ام لمرحله درباز بوین اینه که آزادی و دموکراسی مسوگر بکن بو و پیوسته ام پر به هز خودی لربر آپو در بکون یا لبر به پیوسته ایدی قایگین شخصی هر کس بده ملکی ایدی پیوسته وک گلی کرد خود نهار ریبری که بیوی شوازی وک ریبر آپو هیا پیوسته ام به دواری وجدانی دا دواری ارکی خوی اخلاقی دا به هر شوازی بکاربن بشتاری وی حمله ببن جبو آزادی ریبر آپو تکوشینه که پر به حزب بدن مشاندن ام جی به ایداینه تایبت جاری گدت ببونه 15 شوبات ام دبیجن کو چاو گلی روشلات نوتون نه چا 2022 پیامی که پر به حزب داخلی لربر آپو درکد ام پیوسته وی به شوازه که هری خورد بردوام بکن تایبت جن و جوان پیوسته به ویرا پیشنگتی بکن که ام سال وان سالانه تخن سال آزادی ربر آپو او ام آزادی خود آزادی ربر آپو دا مسوگر بکن ام وی باورن کو ایدی گلی مجی جنجی جوان جی تایبت به ویرا ده پنگاوه که خورد تکوشین ده خورتر بکن امی جوا که کجار لسروی اینمی کو همو تکوشینا ما همو برخودانی ما تکوشینا ما لحمو دری هم چیا هم قادان هم زندان وید شوازه که هری خورد بردوام بکه و امیج بو آزادی ربر آپو ده همو قادان وگرین قادن تکوشینه تایبت اگر ایرو جن به دروشمه جنجیان آزادی به دهان کنفرانس و سمینار لهر در جهانی پیش دخینن همو پیک هاتین جن لوکا کوچوا باجار استوکولم د ولات سوئد را هاتن گل هف به دروشمه که جنجیان آزادی همو پیک هاتین ایرانی کومبو چاره سری دیتن آلترناتیو دیار کرن امی وک جن به ویرا ده پیشنگتیه که خورد بکن لبری هم دویجن پیوست همو جن نو نتوین ایرانی دا فکر و فلسفه ربر آپو به ناواروکا دروشمه جنجیان آزادی ده کور بخونن ده کور خودی در بکون و ام به هفگرتنه که خورد به تکوشینه که خورد بکاربن به پیشنگتیه جنان روشلاته که ناوینی آزاد آوا بکن